uma ruga inyankima bere na aru atukure na managu itwira mwathani bwega nonto baura atwitete mwana oku wathekite na wijewe mwana okunywa bangi we mwana okunywa ndawa cia kurebia we mwana okura nyina we mwana okura ethe na kwaku kathekite komo kocoaga utemwira ibwega mwana okwa nonto kinya bakwathika ibwega ana bakunywa bangi nagwe no athikite narua ndina methori jankatho endo bakwa nonto bwara mwathani athithitie mwathani woni nchuite gift of the Holy Spirit kanisa una thine mbi na gwitia na kwinama na kumenwa na kinya kuurwa na ngekwa kambe borisi nonto bochwa murungu ende ndienda gukwira atiri narua ndi na sababu ninayo sababu ya kutukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu ya kutukuza Bwana maishani mwangu. Ukathoma ndene yukuria kuma 15 ukathoma nteto cia Musa ruria inira rwimbo rwa nkatho uria Miriam inira rwimbo rwa nkatho wakati walibuka rendisi Miriam akashukua ndarama akamuimbia Mungu. Haleluya. Kwa undienda gukwira atiri intukwire ko wainira mwathani batu atukurira thai turamwire mwathani twethire nthigurune na aratwere tutirona kanya gakumwira ibwega ngucokia nkatho nonto bwa president wetu Ruto nonto riria aeru agukuruka kinya ati apishitwe etire kienine kia maua woni ndari kiathone kiu gucokeria mwathani nkatho na aratinda kou ntumirie ratumirua antu baraina bakira mwathani bwega hakija gwapishwa we nari akwira mwathani bwega ugweri nyethia wiginturomberete kinyethia wiginturomberete gitia kinyanira na no kuona ndariri cokia nkatho pabwe makanisa bukurombera mbura tunaona ndariri ya mawingu. Wacha tumwambie Mungu asanti leo kwa makanisa pugeto mwira toa mbura ni bwega mwathani nonto ntuko ciothe no toa mbura ibwega mwathani nonto gatoa mbura coka ya nkatho tuko cionthe wirage Ngai ni bwega biria winabio umenyage bionthe ni Ngai ukuhete pamwe baruria imbi ngacokia nio nkatho itaiye wabia nkatho wira mwathani bwega ethio tina kiewa gia nkatho runga mawine rwimbo narue wete kanisene yenu ira mwathani na ndi atukuromba bisi aciari bariwa turogirwe rwiro bisi tutikuona ana barija narue bacoka rujo pangi bengi benja taugo karinde guro ntegete bakwi bengi gokurira indi nukurika no cokia nkatho itamwira bathomete bakinya bakinyite muningi arwa korone inya wakwa mwene ndinge kinya haunginyete hende mwathani ndevenesa nekiondera ina newe inya wakwa korone inya wakwa mwene ndinge kinya haunginyete hende mwathani nevenesa nekiondera ina newe inya wakwa kithira ninye kwa inya ni kendi ntiumba gukinyaja kwa weru ntumiria ende ninye mwathani kithira ninye kwa ntingiumba gweta sheria nchobaruga cia gift of the Holy Spirit lakini ni nguvu za Mungu ukonaga mantu ja kwika weinda ugwo ntegete tiga kura mwekuru mwere ibwega nonto no nciarirete twana twiri tiga gukosoa mukuru eja pipa mbagitana thaithi na icira ingire akuru bareta kuthunguma ethi areja na shopping yenene akeja tura tunini
Akikuja na hiyo kidogo, mshukuru, mwambie Bwana yangu ni asanti kwa kuwa umetuletea kidogo. Tunajua ya kwamba ulikuwa unatuletea mingi, lakini juu ya bile hali iko umetuletea ndogo. Asante. Mwikirenya kendeja anakauka nini kairi bambwe ibare mero inkado kinyanja siao muntu aragithwa inya uri arathire yakoria indi kinyanda thiriari nyanda muamagana jairi ya gweta saruni ri atenganero ija kare orimwe agakara kare go gwitira jo nontu na ijo tenkado choka yankado gotigo shinka tiga wa Tiro tena nkado iwawe nabu nonto nkado negociara kitharimo nkado negociara kewa gitawathiri nkado negociara maendeleo njeku ibwega nonto bagotwakira nyomba indi uringi twikira tutawasi mukuru agachiomia akauga mwekuru na ugire ibwega indi tutawasi turaugire anchiomia mbekire nate nkondo kwira kwaga nkado igotumite waga itharimo nagwe mukristo kwaga nkatho ke mwathani igotumite waga itharimo reka twithwe twina nkatho tukainaga rwimbo rwa nkatho tukeraga mwathani ibwega na ikio ndaria nteto cia narua nkiugaga atiri Sunday ijite. Bwana Yesu asifiwe. Sunday ijite ndina kiumia gia nkatho na nene bara turarombagira bakuruka nkubwarika nyotike nkubwitia bwije tore na tunywe twire mwathani ibwega mwathani nendete kia uthurano gia nkatho biuthurano ibikuthurano bibingi. Bwana Yesu asifiwe. Indi biuthurano bia nkatho bitingiaga bira bikuthurana bia kutha mbeca nyama kanisene bia kuthithia mantu ja maingi indi bia nkatho bitionoraga na mwathani go kurikania ugaga ibwega ugaga nyabwega kanisene nontu riria musainaga rwimbo rwa nkatho ndene yukuria kuuma 15 ukathoma ijiri au ariuga atiri mwathani niwe inya yakwa ona niwe rwimbo rwakwa nwe akaina mwathani Musa na acoka akauga na niwe umbonoketie mwathani mitego ira kuonokagia kiyo na kuonoketie uma meyene na kuonoketie mutego onejo wa gikuo ukagwa antu bakagwa bakauneka maguru mendende kaumira iguru lakini ogwo rigwa no gokira no tengarwa kinya kungarwa tangari ngie gwete ntukwingi athoni bejete kwa family cietu ngare gwantegete na ya Roma itajathatu yetero ngikoimote na ikebura ye nami ondogian betetinya ke mwathani nontu indari nogwa tamura mwathani mpenya kuonokia antu bare orokethe agutiga nkirugura murango ute muntu kinya mwongadi nontu itwaromberete kiatho kiu rombaga na ikyo mandiko yatwira ndene Jakubu wona boboe romba wona bwega shokia nkatho nikyo rombaga ke mwathani mpakiki na akikupatia hauna shukurani mwathani nya akwa kinya nusu ebire okwenda gari mwathani mpabisi umeawete kwa kendi omwere ito mwana akwengwa akwe ukwenda 5,000 akwe 3 no tiuga ibwega mbosi oku atenda omwere ibwega wetango gena konika wenda akwandikite ibaba ingi bakoria ngogena batekwewa mwirage ibwega maimbosi ukamukoswaga na wetoke mugutaga tiga nguto tiga kuthukia muntu ungi shokia nkatho kiri mwathani ankwenda kuina rwimbo rwa Musa ndaika inkai namba 3 mwathani niwe nchamba ya ndoa tiwiro embo akuina mwathani niwe nchamba ya ndoa imusare wo kuina na ndi agire kendi ndi kwira atiri wendo okorokagira njero oragwira kauruga naua utwenda gokaraku endi ore oku nonto bo mwathani we nchamba ndoa hukaruwa nagwe ugatigaria ajo buto ngugi mwathani we nchamba ndoa imusa we ina rwembo au akina ira mwathani
nonto bo shindi bwawe musere ndomba ere atomero mwathani witana ba Israeli Misri na kubaika Kanani alipitia mengi na magumu akorokirira jamarito pale atongeretie bongwa etama intensinai kweta kugera 10 commandments akija bakomba megwana no baromba indi Musa nona gakanya nona gapomwe bagokumithiria ngai au weri utebuinya we na buna arua tukithire tutonya marombe ne jankatho ke mwathani ri na ntukwekiumia ngukaribisa kathiranga ntariki 30 mweri Juli weja kuchokia nkatho ri kinyore mwakweja kanethi okeja ri utena bomwe na arua au ukari utegete TV yeku uchokia nkatho ukauma nyomba we mukuru utirite mwakuru ibwega muri kinyoti ndate mwaririe ndwaria rurwega tikana arua mwathani iterwaria ruthuku na guchokana na kurumana na guteta nkoroneku na itamiromoneku maiciria maku matungatagira u maiciria maku matungatagira u uria ni shaitani kana ni mwathani uria ugakuhe moyo wijite nkoro muthugani ni chakujuritie mantu ja mayaki no bangaga chama yake jaro gakinya nja uge na jaro gateta na jo ubanga jaga chama yake jare aritibango ge bagakinya ngo ge ne obere ko atika mwe bathithia bwega ukinyobera ne bwega ito mwendo wako ntegete no mwanka withiro wene gitare ankatho mwathani ni gwa gukwira na aru antumite ndi Bishop Kedi no mwanka withiro wena kanya gagutiria maruke mwathani oku kiwa nkatho ni ati onogerie murungu ocho ntuko chionda murungu mpakeke inkwenda mukuru ukaye wa mukuru utechokia nkatho inkwenda mbesa ukaye wa mbesa utenganirwa gwata irio herwo gwata ugena ndichi mukaikangana utare masabu tawo karinde guruge tara masabu ugeji tengana inkome kwa iraya kwena gintu giciarawa kwena antu mwathani murungu orerie akuoria antu kithumba paka ibo bacokero ncokia ngatho na bau ibo batharimirwa wikitharimo kona gukurukira gucokia ngatho kanisenera witaga kotara masabu ukoria iji tuitaga ina acietaga nikino nto konungunira kiewa giaku gia ngatho gikia nyombe ngai nikio nugunera muthinjiri oku nikio nogaga nkoro gita kiewa gia ngatho nikio titaga na nkoro yonde. Kuna mama mmoja alitoa senti moja na ntu baiteta magiri na bagaita mamilioni lakini Murungu aratega nkoro uliwa ategerega senti akenda ngurukie mamilioni aliangalia roho ya huyo mama aratega nkoro arona na nkoro wita toro tuga Methodist jokia mwa thanininde tegasie ukamura jukia kiki mwathani jukia kiki munde akirere ndira mwathani atiri jukia ndegweti ithinjo kiathone giaku mwathani nanda mitana nkoro ndegwa ijige kathinjo kiathone ya ntariki 30 mukuru ambira inde akwina thine kuitana nkoro sande wethingatete muntu aja itandegwa kaniseni witana nkoro yonde sande aramisi wethingatete muntu itamwari kaniseni kwaya mwathani nonere na ucokie inge cia gwita gitare urenge ugo wita nkoro ekwikari atia thuja gikoro kiu giaku na aru wisanda ko kunjite witite ne kaniseni mama bathithagia ucu bageta na sanda ka kaniseni akunja akauga woni na aru angaita ngiri kinya mwarine ri jwa kanisa nkomeka muri atiri na to gwita ngiri amwira ugweri utekurika nogeta kuna kira kanyunya muchubana neta kanisa nakwa ukanya muchubana ino nto gwita ngiri agetanduke ne akabunjia agekira 500 mukone agekira 500 jangi baseni ugaita ankwire withairwa uciunganiritie wire witagata guta endo bakwa kwari na ntu bairi Kaini na Abeli mwathani Murungu ndene yukuri Genesis kiambiriria
kaina Abeli pararitangugi mwathani aratharima Kaini haramutharima mono na kurima ararima arabiketha tondu nandi tweterete Ngai tuketha. Abeli aratharimwo akurithia ararithia iranora irathongoma no te ajagua kanekua. Ende mwathani Murungu hendo bakwa urio turaga moyo arabariria mbitireni kigongwana. Kaini araita kigongwana giki, Abeli araita gikiega kiratharimo. Narua ri nkatho ciaku ikaria ate ki mwathani egutega kona atia. Abeli itire tucharika, Abeli itire ng'ondu ira noru, araita mburi ira noru. Kaini araita turatu onju. Narua nate nkwenda kwira wagagia gwitaina rwimbo rwa nkatho nontu twathoma ndene maandiko, twathoma ndene yuku ria Jakubu. James umwari uria yuku riku riu in James chapter twathoma James chapter 5:13. Endo bakwa giteni nyandene mwathani aturombe. Ibwaga mwathani baba ingogokeria Ngai. Reka mwathani tugwitagira kigongwana kienera mbere metho jaku. Reka tugukiraga ito mwathani. Reka tukwinyiaga iria Ngai. Baba roitheria Murungu wa njore. Tore na nkatho kirigwa mwathani. Rabo baba tena nkatho. Hokorokera maritano jarondaritana. Reka mwathani nkoro cieto ciethairwo ni na nkatho. Rengo gushokeria nkatho Ngai. Ronto bware omitete na ronkinyetie. Ronto bwendo bakwa barabacokagia nkatho. Baba cicokagia garura nkoro ciao Ngai. Bakwiraga ibwaga nonto bwa mawega jaku mwathani. Rietwene rethe na ramutana na rakirunduo mutheru na romba na gwitikia. Amen. Amen. Ibwega bwire mbitawa Bishop Kendi Kaimenyi mpumite aja mbitite kathiranga kanisene mwathani abutharime na abonekanire na bwije ntukwe kiumia thate tuchokia nkatho amwe. Amen. We mugate na ninge no weinga ne wa gukua na no we kurioka